Vanui gam tina kuki chate ho zo sin bon chawin jingka pha all tha December ni sim som ni leli Tuesday ni khuin zong jingka thuso ngai kit hiti thuso ngai taw hiti Senapati District Students Association SDSA lamkai ho gamgi phai munin akivo vetia Senapati Milong hon ngona abol nunguvin Milong CSO tamta hon Senapati Action Committee ho minin Gina thupon ultimatum khat janhi all tha December ni sim som ni lethum chun an soda ovin gami phai muna Senapati District Students Association SDSA lamkai President Vice President le General Secretary an suboi hocho Senapati Action Committee SAC ho hinga na hindin sa adiu hi izemtia thupe ki bol ho hi na salova na koyuwa hi le hi chi thu ho zia mei hongkon do a hi le Senapati Action Committee in mo kipulo hiling hitin apungdo tawvi Senapati Action Committee in asay be na wachun hichi thuboi ho su nawa ahi ka sia Kukihon Milong ho chenagam sung ho a chile wale abol theilo diu le Senapati District sung Milong ho chenagam sunga konin Kukiho podo su hil tawintin Senapati Action Committee hon gina khawta ahin bol tawvi sukit le thulut ki mukhat chun seina Zan la chun Senapati khupi sungin Milong CSO hon Mike Mangchan khutlangan samuvin Kuki hon tu zan mama a Senapati sung na da la su hil diu hitin thu na petaw vi chuchi gamgi phai thil su to ki sai chun Milong CSO hozo sin dem na thupon press release in so do tawvin Senapati District adinga CSO alien pena aneyo NPO Naga People's Organization hon asay na wachun chuchi thil su chu Senapati District Students Association SDSA hobo anoi sina ohipon ke ho zo si ai noi sina ohitin aphong do win chule hitawang thil su ho atlun lo na dinga Committee on Tribal Unity ko tu to kinop tu na an ki bol jing hin a hin la ku ki se so hon chuchi kinop tu na MOU chu atu cha po vetia NPO hon aphun do na banawin ngam kai sunga chamnala mun na suke the ho chule boina so do sa the ki bol ho NPO in ki mo vet lo healing hi tin phong do win chukit le kuki ho mo pona nei hon hi chi chungchang thu apan a hin la lo wa thil se thil phalo ong hluna hi le kuki hon mo ki po ding o hi tin NPO hon gi na hin bol taw vi chu chi chungchang thu achun Senapati sunga pomei tribe ko na CSO khat pomei na ga sido mai me PNTM honjong press release khat hin so do win chuchi thil so chu phamosa naw thu ho na phong do win NPO hole ko tu hon MOU sign an bolu chu kuki hon aja bol pu ve tin jong na phong do vi pomai hon kanam mi ho chunga hitawang thil su ho kamovet lo hil diwa hi boina ahong kho sit masangin thu boi la boi ho su to hi hen izemti a chutabang thil su ho avela ahlun kida hi le mon ho zo si ma hon mo ki po dingo hi tin jong phong do vi Senapati District sunga Milong CSO tamta hon thupun khat an so do khomovin Kuki hon Senapati District Students Association SDSA lamkai ho avo ucho NPO le ko tu in kinop tuna Memorandum of Understanding MOU an suke naw hitan hitokil honchun Senapati District Students Association in committee khat akisim do in Senapati Action Committee SSC akimin vo in chuchi committee ho chun Senapati District Students Association SDSA ho chunga justice in bol do diu hitin Senapati Action Committee hon phung do vi chuchi SSC hon asebe na wachun kukite chunga thilsi ong lung theiding ho zo se hi Committee on Tribal Unity ko tu ho thepmo hiding hi ti a ke hon kuki ho kuki nam mi pi ho zo se ka hin het sa masat hi vetin Senapati Action Committee hon ahin phong do taw vi Senapati District sunga Milong CSO tamta hon an sem do Senapati Action Committee asim do ho SSC holoi chun Senapati District Akonin kuki ho ahin Deldoh pantawin kuki hon Milong ho chena lamlin la ho gari a ho pa diu zong apalpi tapo vi Senapati Action Committee SSC sim do hola chun Senapati District Students Association pomai students ho mau students ho DSA ho MKS hole ZSU Senapati zone holoi hiwin Senapati Action Committee chu kukite to okidin te na dinga Milong hon asim do hitan hichiboi na hin ichan hin pha ding ham sei the wang hitapui Maram Students Union ho
maralui karali mei suizi kong ti akimin wa honjong demna thupun khat hin so dawin thilso chu sangten thi mo chanvi mo pona nei mi hon mi wo ho amat do wa thu adi atan thla hin ding in nge an zong bolvin chule athu ho zo si athu hu naw thu ho zong phung do vi chukit le rome students ho RNSOM ti akimin wa honjong demna thupun khat hin so dawin chudubang thilso ho chu kangpo pi vel a sopi milong hot sunga an hlungjing a hi tin RNSOM hon phung do vin chule chuchi milong student ho SDSA hot sunga chudawang thil se ki bol na hole official property ki su set pi na chu angai a hipon ngol huita thil hi tin jong RNSOM hon phung do vi RNSOM hon sei be na wachun justice bol do hin ding le mi wo hot chu dan nung zuya got na pi hin ding in lungel ki ba PCSO ho zo sin pan la kho muti tin RNSOM kiti Rome student hon phung do vi chukile Naga Students Union Chandil NSUC hon jong demna thupun khat hin so do vin Senapati District Students Association ho official gari ki wo set pi chu zalenam ki ka akiza tu na ho iza sa lo naw le NPO le Committee on Tribal Unity in kinop tu na Memorandum of Understanding MOU agreement sign and ball ho azabo lo naw khat hi tin jong phung do vi chuchi NSUC hon sei be na wachun Kukiho ka thim mo taw ve tiu hen lang chule zalenam ki ka a ki he thim to ta a hin khom ding zo ngai tu hen tin NSUC hon ngen zong bol vin chule milong ho zo sin student leader ho thu khom pi chi hitin justice amuna ding vin pan la chi utin chuki le hitawang thil su ho su be na dingin pan lau hiti tin jong phung do vin chule Senapati District Students Association ho thu phun chu inam pum piwin het pe hitin chule chuchi thuboi ho chamdela seitha na dingin pan la chi uti tin NSUC hon phung do taw vi chuki le tangkhul Students Union tangkhul katam naw saklong tia kimin wo hon jong thu phun hin bolovin phomosa naw thu ho phung do vi NPO le ko tu in chamdela chen khom na dinga kinop tu na Memorandum of Understanding tamta sign and bol nung jing win jong Kukihon hichi Kukiho le Naga ho ki ka ki job mat na relation ke bai jing the hi aza bol po vetin tangkhul katam naw saklong hon phung do vi chuchi tangkhul katam naw saklong TKS hon ase be na wachun TKS in ka zo chanwa chule angai chat chanwa SDSA ho ka to sot diu hi tin jong phung do vi chukil le mau Students Union MSU in zong demna thu phun khat an so do vin chuchi Kukiho chalon ho chu mi a chonaw hi tin a phung do vin chule mo puna nei hon agang thei pe na mi vo ho amat do na ding vin ngen zong bol vin chule zalenam ki ka akiza bol tu che na ding in zong het sa taw vi Milong Students Union tamta hole Naga People's Organization NPO in press statement so do jing se zong hilovin Senapati District Women Association SDWA honjong Kukiho thimochan in press statement khat hin so do vi chuchi Kukiho chalo na chu SDSA lamkai ho anoi sinaw jing se zong hipon ke ho zo si zong ei noi sinaw hi tin phung do taw vi mopon nei hon phatein kulchil na hin nei hen lang mi wo ho chunga go na piu hen chule namlam kai hon mabana thil se ho thagum ki su to na ho athun lo te ni dingin panla che hen tin zong Senapati District Women Association hon phung do vi chule chuchi SDWA hon ase be na wachun SDWA ho ki mo thim lo be ding a hin Senapati District Students Association ho kazo sanwa ka ki thu pi diu hi tin jong phung do taw vi all ha December ni sim som ni le thum zan hi monday ni khuchun Manipur Police ole CRPF ho chule Forest Department ho chule Executive Magistrate pan na in kangui gamsung IT road gam kaya om kanile ho agawa thla pi ovin kolina konin paringa awa thla pi ovin chule holzang khusunga konin kanile pari somle sagi na watla pi uvi Manipur Police son chuchi chungchang thu achun FIR an sulu tawin lowball mi ho ma do te ne dingin khulchil na apan tawitin Manipur Police tu su chun phung do uvi Security Force on jan hi all ha December ni sim som ni le thum ni khuchun sungpi gam kai sunga tedim road panga leisang khusung vela ho a search operation abol na wachun anglo Kukiho Centenary Gate vela akon chun bom tamta anaman do uvi bom su po na gui
Cortex meter somli a sau khat to CM2 bomb improvised explosive device IED ko to bom su poza anadinga kimang detonator ko chule non electric commercial detonator khat chukile safety fuse centimeter som thuma sau khat cho security force on anmando tawvi national highway lamlin pam lai ta a chutobang bom ama do naw chungcha nga chun selesa tamta aumin ahin la official ta inwang koiman thuso bol povi chukile security force on sungpi gam kai teijang khusunga kunin jong galman cha tamta anmando uvi teijang khusunga galman cha ama do hokcho bom rocket thum 303 rifle magazine khat pistol li le magazine li pumpi khat pumpi bom changa meilo athon thona ki koi som li lenga detonator som le li 7.65 mm mei chang chang sagi 9 mm mei chang chang som 303 mei chang chang khat le SLR mei chang chang thum anman do uvi chukil security force on Imphal East tokinaya ngarian molsanga maring ho chenna sandang simba khusunga kunin jong galmancha tamta anman do uvi sumuna galmancha amat do hochu 7.62 mm LMG khat single barrel khat 9 mm pistol khat magazine khat hand grenade ni tube launching ni LMG mei chang chang som thum single barrel mei chang chang ni le 9 mm mei chang chang ni anaman do uvi thuso oi chanin kichai tai thuso ngai ho zo sin bon chawin ni khu pha